Dobro nije da su Ajde. Imate privatno, ajde sponsor. Ko kaže da je privatno? Samo. Ajde se to stoji. Slušaj, da ne kaže da s vama islamski dio uveženja. Čekaj, nudi ne šakaj. Ako bude jače zapadala, daš ti meni. Šta nam ovo raje?
Evo bombaska. Vidiš, treba moći se položiti. Svaki drugi korak. Kome pukaš neka? Ovo još ne možeš nazad fata. Ne moći ništa. Pa ne možeš stati. Gledat ćemo doći. Ne smijem otići, mi u. Šta se bacuje tu u kolju? Nisam, jesam si. Ja ne mogu biti. Jeste, Ne mogu kaki, ja moram. Ne, uvijek mi je meni. Profesor, spuri. Ja radim da sam te 5 godina nekako smo ispod borci. Ne smije se nikoga smati, ne. Dobro pitanje, možda što ne smije. Točno, ali. Neće, znaš, neće stvarno. Dođe vam. Taksi, moram staviti taksi, ja nas čekam. Pješački prilaz, mora ostati. A mi je se ovadi, jel? Još taksa, kuma, što mi ne važi. Ali, što ovo Ali stalno pratuje? Kako ti smeta kilogram, nećemo ja to. Pa mi ćemo dati ako bude trebalo. Jel'
Eno njega dalje, ona. Ja sam spremila. Ne znam, nađi negdje. Kad ćemo ti je, da? Rođeni. Opusti kameru. Možda sam malo da je ulaz, slobodno da je ulaz. Gore u medresu. Mogu smo kad dvoje vrata otvrtala. Nemojte me gledata. Stida sam. Nemoj. Ako možeš još malo. Dajem kišobran, molim se. Dajem kišobran. Znači ti. Snimam ja da ovo ovdje sve treba. Ostavi na portu. Kuća, naća tebe. Paka da pija.
Mene noga. Anuma, ma ti slikavamo. Društvo da vraži. Anuma. Jedna, 3, 4, 5, 6. Esu. Ti si Amina? Đokić. Đokić. Amina, kako su utisci? Ti si 32. generacija maturantica iz Gasi Usred medrese. Kako su utisci? Pa kao maturantica, odnosno evo danas je svršenica 32. generacije učenica Gazusreve Begove medrese. Ovo je odgojno-obrazovnoj ustanovi sa jako dugom tradicijom. Ja mogu da kažem zaista samo riječi hvale i oduševljenja. Da pokušam opisati sve emocije i osjećaje, svu tu radost, uzbuđenje, zadovoljstvo, stvarno nema riječi. I s ponosom ono što mogu da kažem jeste da je danas jedna od mojih, ali i želja mojih roditelja, hvala uzvišenom Allahu dželešanuhu, ispunjena. To je to.
Profesore, 464. generacija muški, 32. generacija djevojaka izlazi danas iz medrese. Vaši osjećaj? Pa to je činjenica koja naravno može samo da služi na ponos i na radost svih nas koji danas učestvujemo u ovoj velikoj, važnoj manifestaciji Gazi Husrevbegove medrese, svečanoj maturskoj akademiji, kada ona izvodi još jednu generaciju, 109 mladića i djevojaka koji odlaze kao zreli momci i djevojke, a došli su ovdje kao djeca prije 4 godine, 2010. na 11. Mi smo se trudili da za 4 godine, dok smo radili s njima, provodili naš nastavni plan i program i odgojni plan i program, da u njih ugradimo one najljepše vrijednosti, islamske i univerzalne, koje su potrebne u ovom društvu, danas više nego ikada. Oni će sutra, ako Bog da, kroz svoj studij, kroz svoju akademsku putanju i rad sutra u društvenoj zajednici, u islamskoj zajednici, da potvrđuju sve ove naše napore i sva naša očekivanja i sve naše nade koje smo ugrađivali kroz ove 4 godine u tu generaciju. Oni su bili vrlo uspješni, mi smo sa njima prezadovoljni. Oni su iznijeli važne projekte kroz svoj rad u 4 godine, kroz razne vannastavne aktivnosti, kroz razne sekcije, kroz novinarsku, kroz debatnu, kroz horsku, kroz druženja sa asocijacijom svojih vršnjaka u srednjoškolske omladine u kantonu Sarajevo, kroz nastupe u brojnim takmičenjima, brojnim smotrama. Mi smo iz svega toga vidjeli da smo dobili jednu sjajnu generaciju, da smo dobili sjajne momke i djevojke sa kojima smo ne samo mi ponosni, nego može sutra, ako Bog da, biti ponosna i sva naša javnost. Uvjereni smo da će oni pronositi najljepše vrijednosti i vjere i dobrote i ljudskosti kroz sve ono šta budu doticali i u čemu budu radili i učestvovali. Hvala. Možete nam se predstaviti? Ja sam Mišerić Hamza, učenik 4. razreda Gazi Husrevbegove medrese. Danas proslavljaš maturu, kako se osjećaš? Pa prelijep je osjećaj završiti 4 godine u ovakvoj školi, u školi koja je iznijela 464 generacije, jedna od najstarijih škola u Evropi. Škola koja u nas, učenike, ugrađuje te neke univerzalne vrijednosti koje nam daju ispravnu sliku o svijetu, a to je bitno jer u nastavku školovanja, u nastavku života mi ćemo se susretati s raznim problemima, s različitim dilemama, a upravo ova škola je dala taj specifični odnos prema stvarima, jer društvo kome je temelj Bog je jedino koje može opstati. Baš ova škola nas tome uči. Koji ste planovi u buduće? Ako Bog da, elektrotehniku, pa hajde. Hvala. Možete mi se predstaviti? Ja sam Adem Dinarević i učenik sam 4. razreda Gazi Husrevbegove medrese. Evo, danas matura, maturant, kako se osjećate, ponosni? Pa naravno, vama sam ponosan što sam maturant 464. generacije maturanata Gazi Husrevbegove medrese. Zaista, kada se iskaže broj 464, prvo treba razmisliti da bi se dokučio taj broj, pa tek onda shvatiti kolike poznate ugledne ličnosti je iznjedrila medresa ovom našem bosansko-hercegovačkom društvu, pa i šire. Samo vizionarstvo i dalekovidnost Gazi Husrevbega, koji je u svojoj vakufnami naznačio da se pored vjerskih predmeta u medresi, akajda, kirajeta, fika i tako dalje, izučava, kako kaže, sve što bude iziskivalo mjesto i vrijeme, je u medresi omogućilo da se izučavaju svi ostali predmeti. Tako da se u medresi, hajmo reći, izučavaju svi gimnazijski predmeti od matematike, fizike, hemije, biologije, informatike i tako dalje. Tako da daje odličnu podlogu za fakultet koji svršenik medrese želi da upiše. I upravo su naši svršenici medrese najbolji na fakultetima, dakle, na koji su aplicirali. I medresa mi je dala mnogo više nego što sam i očekivao kada sam upisivao u 1. razred. Dala je, pored tog
pored svog znanja koje sam usvojio, kako vjerskog, tako i svjetskog, dala mi je nešto što će trajati čitav život. Dala mi je neku podlogu za život koja će mi koristiti cijeloga života i koja se ne može dobiti ni u jednoj drugoj školi. Hvala. Nisam još vidio. Čije to? Čije? Našao žurnalista. Evo ga, jesi za Lizu, jesi za Lizu. Ideš ti, kontaš sredini njih. Ovdje kontaš. Samo gledam se.
se nismo svađali, kako mi nismo. Ja sam Dobrodošli na Matursku akademiju 464. generacije svršenika i 32. generacije svršenica Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu. Ovu generaciju svršenika medrese čine 2 muška i 2 ženska svršenika. Ukupno 109 svršenika, od čega 50 maturanata i 50
započeli školske 2010-2011. godine, a danas svečano završavaju, ovi maturanti i maturantice postigli su zapažene rezultate kako da je svemir stvoren i zemlja na kojoj živi čovjek. Svjedočimo istinu da se u svemiru sve kreće i plovi, kullubi veliki jezbehun. Kretanje manifestira i da se ova smjena može vjeriti. Trajanje i vrijeme svjedoče prolaznost, a prolaznost promjene. Po takvoj zakonitosti jedna generacija smjenjuje drugu. koji istine slijede pomoći da se ispravno okrenu života. Nadam se da će biti čuli kao prepostavnik Muhammada Islama Kuzo. I očuvanju imaneta vjere, da žive i rade za narod, jedinu se za islamsku zajednicu i državu i da zadovoljaju roditelje i one koji su im pomogli da takvi blagodatstvo. Molimo Allaha onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi vodnom nagradom nego što su i provede kroz ove 4 zlatne godine provedene u Gazi usred Begovoj medresi, domu skromnih, pobožnih i iskrenih Božjih proroka. Koji nam pokloni medresu i riječi koje naš duh probudiše i obogatiše. Svakog umnog i radnog se ulazi u kuću spasenja ili uništenja. A zato je pametan onaj koji ovaj svijet ne davari večerašnji primjeri i koji, čekajući vrijeme smrti, u svome radu ne griješi. Dobra djela i znanje goni je zlo, a najuzvišeniji od dobrih djela je milodar. A najuzvišeniji milodar je onaj koji ostaje zauvijek. A nju savršeno pusti ova rečenica koja budno prije na zidinama stari, na tučnom Božju učila da su moral i čudorednost najljepša svojstva muslimana i najveća potreba za napredan život. Da borba protiv nemorala je borba za životno održanje i jačanje vjere. Da je put dobra i znanja jedini pravilno, vjernik učvršće. Da vjernika na dobro posjeće i za odreću. Da mi muslimani treba jednog učeta u medresi, duše i srce u mudrosti. Naučili smo se nositi sa trudom i srećom, sa obavezama i preprekama. Naučili smo se boriti za sebe i druge. A razred vodio je profesor magistar Dževad Hrvačić, a njihov odgajatelj bio je profesor Merzuk Đulan. Pozivamo razrednika da prozove svoje učenike.
Ahmić Rahmetli Fahrudina i Sabihe Fahrudin Kiseljan. Gazdo Hasiba i Fate Islama Sarajeva. Karadža Senada i Mihetje Senadi Jajce. Nehić Zijada i Senade Munir Jastrebac. Muhammed Ahmeda i Mevri Abdullatif Teretnopolje. Muratović Musleta i Uzmire Husein Brezan. Berčo Rahmetli Hilmi i Fate Ensar Dešan. Pinđo Čamila i Elvire Kerim Konjic. Selimović Sadika i Razije Ševal Sarajeva. Skeć Sajda i Jazde Ajdin Zavidović. Nastavničko vijeće Gazi Husrev Begove medrese na svojoj sjednici 24. Fonda uručiti stipendije našim najuspješnijim učenicima Mekić Merjan i Selimović Ševalo. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetli Alija Izetbegović, prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine, ustanovio je vakf fond Bošnjaci. I taj među vama maturantima, koji ste svi, i čestitam vama svima, koji ste svi pokazali zadovoljavajući uspjeh i samim tim što ste kroz 4 godine svog školovanja prolazili ovim stazama Gazi Husrev, dva najbolja koja su odlukom nastavničkog vijeća, zahvaljujući Mašini, za prvu godinu njegovog studija u Narodnoj fakultetskoj godini. Naše duhovno nebo nas, Bošnjaka, muslimana. Da nije nje bilo danas, teško je da bismo mogli uopće govoriti o našem narodu, o njegovoj posebnosti, o njegovoj duhovnosti i o svim vrijednostima koje nosimo kao muslimani. Ovim mladim ljudima, našim sinovima i našim kćerima, želim kazati samo jedno. Bog zna da li se sjećam savjeta koji su meni moji profesori uputili kada smo završavali Gazinu medresu. Ali sam kasnije u svom životu u stvari spoznao
zbog čega i koja je uloga Gazi Usreba, ali naravno i ove djece koja, hvala dragom Allahu Đelešanu, staju zajedno sa namom sobom, da žive u islamu i da brane ovu našu zemlju. Čestitam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqil muttaqin. ببركة القرآن العظيم بحرمة نبيك ورسولك الكريم واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وفرج جودك بكرمك يا كريم يا رحيم اللهم Hayırlı sazreçeli moja mila, eto nećemo hayırlı sazreçeli moja mila, eto nećemo Hadi.